US sipaite kan thurbing ngun deuhle ka wangin Nigeria sipaite chet na hi kan hretlem deuhle kin ka ria anni hi US troop 10 an kai hruaina hnuah tuna hian thi thi lovin an cheve tak meu to a anni ho pheichu tuna hian battlefield an lut me kani chu chanchin chu vo in lam chu chui zui deuhlek don te ang. Yeah, buddy. 1, 2, 3, 4 Russian tanks taken out. Nigerian Air Force chuan US sipaite kai hruaina in Zamfara state ral thum keng bandit jihadist chu an lu sila precision airstrike hmangin tumni an chuzui zatani hote improvised explosive device hub chu an ka chhit saka bandit terrorist fighter engamazat an thatbok Pathiani Khan Safiluku government area operation fasan iama section 2 air component hnuah beipuithlak aloni toa Nigeria Air Force te soidanin he beipuithlak na hian turbahil muna bandit terrorist hotom na mun poimo takle ngiang het takchu lu chu aloni toa hemitum hian intelligence thatakle surveillance uluk tak nei hnuah beipui hi an thlakani 2S19 in the open grid is Roger, understand 2S19 hemitum hian NAF air asset chuan enclave chunga key operation an neya battle damage assessment hmangin chulai mun chu an noi dar vek thule bandit engamazat tha anni thu apuang zui zat air interdiction mission voini na jet te chuan bandit roi tu thomna le hriat lar tak kachela dogusule kem chu an kapa he kem hi bandit helhovin IED an siam na le an thun chu an mun pui bernia hriat ani ni engamazat kalta atranga Nigeria sarkar le US in benetri le firfiiakte dauna hun rai tak le how tak zet an nei china khan thil engkim adanglam to a kumtam tak chung helhote hnuah kun Nigerian Christian tetan in dauna chu athling me kani Christian te chunga nun ron na le thilten tak tak hi arul let na chu na tak ani official te chuan poi khoi tu te chu thuboi siam sak an ni tur thu apuanga tuna chuan ngoi renga helhote riam rei do tlok thin tu Christian te chu van boru ka bompu ka ring tak tak te chuan andam kho chhuah theina tur kong aron sial saka chuhun internet chu Christmas nia US thlona hmanga beipui an thlak ni kha ani Sokoto state Tangaja local government area masala si khua in khur lakurwa firfiiakte chu ISIS nena inzomna nei tho ania heta hin kan thria tur poi mo deuh mai chu heng Paul Christian suat mek tu te hi helpol rang an ni ti hi ani ho hi ISIS firfiak helpola anin thlungkhom le evek bok Nigerian Air Force te chuan Zamfara state Sefi local government area chunga Turba Hills le kasala dugo sulea kem chu precision strike hmangin an chuzui le a kumtam tak chung lona hnuah khosato he khomi puite tan chuan heni hi ni danglam tak ani nge yang Nigerian Air Force ten beipui an thlak na hi a thanpa a thleng ani lo thunga US in Islamic State West African Network tenena inzomna nei lakurwa firfiiakte chu vansang lam atanga anuai hnuah anni hi an chevele ani masala si khuwa chente chuan US in helaya helhote tomkuk abeina hian lakurwa fighter tam tak an thi ti an soya US sipaiten an re be man lo tlem te te chu silai moving fu kara an mazon zona an arko chua helai mun atang chi hian firfiiakte hi an hnung tol tran chi ani hemisina che hian Nigerian sipaite chuan chet an ron la zui ve zata operation tho ni na hian Nigerian army te hi an che chelo kher mai NAF Director of Public Relations and Information Air Commodore ihim en izodami soidanin air interdiction mission hi multi-source intelligence rintlak tak mga kalpui ania
Asoidana chuan bandit ho chuan operation strike manga minlo eplet mek lai thlai reng chunga bei anni ati. Understand one low out. Pay out, and I am now ready time of flight. Tuna chun he kan video entu te chanatan zona pakhat kan siam don ani. Tunchuma US le Nigeria sipai joint operation kalpui dan hin ne na kong asil donin isiem ingai dan chu comment lama ilo servenge ka beisei. Tuna hian bandit te omna mun him Turuba Hills po phindar ani toa. Turuba Hills si hunrei tak chung chu bandit te tomruk na mun het lian tak ani ya hriat ani. Aram zau tak chuan samfrale ache vela stage rang ranga khosang ti boitu ral thuam keng pol te chu alo hum ne hle to thina. Terrorist tan chuan he mun hian cover safety le operational freedom ape ani hote anti thin. Pathini khan terrorist ten helai che vela ko omte anthunun na mun helaya hel hote kem lian takhi US sipaite chuan an noidar fekto ani. Post strike assessment a chuan target ti siat vek ani to thule bandit engemaza tha ani to thu puan chu ani le a kumtam tak chung chu heng tlang te hian sarkar ro rel na pon lam atanga talrang terrorist mun pui ani zia alolan tir to thin tuna ero chun US sipaite le Nigeria sipaite chuan an la felta ani. Turuba Hilsa bandit terrorist te ho tu lokzet kasala dago sule a kem hi terrorist kem zinga po apal dar har sa bertur le lo ber pola ngai ania he kem hi IED siam na le man na mun poimo tak nia record ani dan sa dom magzami exisa na sa taka US le Nigeria sipaiten beipui an thlak na nen pokhan inzom na nei nia hriat ania terrorist chuan heta hian improvised explosive device siamin heng an ral thuam siam chu te hi civil mi tele security force te rong taka engine na an nei thin nia soi ani US point he kem hi angai poimo lisa athai lang nge nge a air strike manga an sujui saklai khan IED active structure tam takte chu an target masakber ani in an kap fu chat chatani kang mai na satak achuaka mai na satak chuan terrorist kem om khau zet hi mai wapa achantir ta ani. Nigerian Army NAF te thu chuin atarlan danin facility te hi ti siat vek ania bandit engemaza te chu thale man ngal anni IED structure lo la him chunte po US le Nigeria sipaite chuan an la khoma an ti chengal vek he operation a hian not wesa firfiak lo berpol how to pakhat kasala dugo sule ngei po chu athinin an ria hei hi confirm ani huna chuan achan votur dik tak hnuah ngai ani don ani mase amun ruak chu rang takin shroi tu dangin an lo le mai angem comment section lama ingai dan iron tho vele donia heti mek la hian post masalama kan soi photo angkhan mi puita ngai dan hi ain anglo chhomeka tuna hin Nigeria ram marlam chu ain center mek ni in alang hial mai mase hi thudik nge ani tupa kamnal zeldin thuput kol hriat ani mai thailo rinlok angein Nigeria mar chakram puma achan na chu alo langa not Nigeria mi puite chu anin then phuka mitam takin terrorist telaka ral thuam lek chu andem United States enroll na chu an soi sela arang thayang bera in biak na chu an sin fel theina thaber alani thu an soi an ram sipaite ngei po dem na thu an chak chuaka an thilti hian thinrim na le radicalization ati hluar don chaunin an soi tuna hian Nigeria ram mi puitea in hnial na satak chu achuak meka mi puitam zokin US sipaite thachak na chu manzui zel an thlop line then khatte chuan in biakrem tum na chu voitam a hlo cham to awangin beiseina an nei to lo thu an soi ve mek ani he chanchin kan buat seilaya thuthar dang kan hriat le dana chuan tuna hian bandit helpol te chuan in biak na nei chu an du ti thuthang a oma mase Nigerian mi puitam takte chu zona poimo tak chu chan na mutir ngei angai don thlat mai
tu in nge thu boi chu siam tu ten nge thi sen chu thin bendi tri na ngong khotlang ro rel bo ruak ral chi takte an fa te ru bo te pong sual an chung te tha sak lo ni to te chuan US in airstrike manga heng terrorist te abei na hi rin takin an thlop tlat drengani nimin lamkhan understate security network agency mi puin amati ko tia an riat lar pol pakhat te chuan mi zazet pungkhomin akurea paret an neya an zinga hian mi somthum pakua te chu terrorist nge niarin hlel kai tak tak an tel tlat heng mi te hi tual chung ru rupa ngai emo mi sol te naw emo an ni tlat lo mai tun naya US club sipai be pui thlak na hun pui Sokoto state atanga tlan chita te zinga mi khani in an ria commander adili soidanin heng mi somthum pakua te hi osetul chung sarkara elek bekaram ngoa anman anni tuna hian elek beka hi black spot a puan mek ania helai mun hi Nigerian traditional ruler langsar tak omna mun ani helai mun baka hian ifon chhuah olufon chu target point a rinlu ani le meka he mun biru zet hi bandit terrorist chuan tombo na mun thaber ni in an ngai thin nia soi ani Sokoto state atang point drone mangpo ka pha ka ngai ani chi elova an kem noi dar to atanga US le Nigeria sipaiten an dar tak tenen he mun a hian bandit te chuan inzom khom le antum ni in an ria ma se heta hian ti solian zet mai chu an nei nge don ni in alang tatlat mai US intelligence chak tak te tan chance asang taria udon in alangta helai hian an tom khom le ani nga chuan leilama po ne taka norbe an ni don khop commander adili chuan hengmi te hi tum nei lovin checking an ni lo ti asainon le a an tom na mun atanga hlataka lir theite truck le bike te chu mu thailo turin anda ani ati bandit terrorist te chuan July area ngo puiril taka chuan kem siam tumin an lut le meka July mun chu an tan mun hima an ngai nget viau ni turani an tumlok angin tuna hian bandit roi tu pakhat amote kun chuan July ram ngo chuan control post nget tak adin le to operative te an ron lu chuan heng a hote nen hian an big bowman vek a ring bur heti an dobna thu then khat sanna an mu to la hian an miman bandit hel mi somthum pakua te hian tunna airstrike an tor wangle kholum lutuk awangin Sokoto state atanga an tlan chiat thu chiang takin an soya marsaklama US sipaiten an norna chu tur chu rual an ilo thu an soi undor ramngote ranvulna mun then khat te chu US sipaite le Nigeria sipaiten an rin hlel lo na mun turnia an ngai awangin July chuan inson an tum ti thu te an soya he an thu sei hian security analyze te lo thon chu athen diktir tariu maya analyze terin dana chuan airstrike hian bandit hote no chuana konga lotlin na chu thlen hlema sela containment strategy ero chu a omlo ni in an soi ani tuna chuan heng firfiiakte hi virus lo tak ang main ramchung hun sangsanga an dar chak hlea hei hian Nigeria khotlang lambial pumpui mi puite tan inrin lok na flexen lian tak azar chuak mek ti chu alan tirani tuna hian an zinga mi somthum pakua chu ondong huna man ni toma se ekiti te oyole osan le orgun ramngo te hian an kem hun sang atanga an dar to mi za engzat nge him takin tlan lu tang ti zo na chu zo na lian takani commander adili chuan heng state aram riveng tu te tho ho na chu khauzo ka thuam that angai thu asoya an mirin hlel then khat man turin ogun state a po an lu thuai tur thu asoi bokani Sokoto le ono inkar hi ain hlat hlea chuti ani chuan ondo le state dang lu tur hian heng hel tlan cheta te hian state sang an paltlang tina ani mak angreng takin hetia pan bik nei tura an line bepop zel thei hian coordinate movement alan tir ti chu chinchang shezok te ngai dan ania chuti ani chuan Nigeria mi puite ngai dan in anglo chhomek hi heng hel hote tan hian huang tauna tham ani letling dai thei ti hi khotlangram te ngai dan pakhat ani